Shiya phansi. ngoba usuke wazi ukuthi kwenzakalani. Shiya phansi. Number 4, sigeze sibe bahle. Abantu bethu bakhona la ngaphandle. Ngoba ngeke uze umthole umuntu ungagezanga ngithi. Wena yini is that all? Sirephile manje. Yiko lo ngoba yabona into abantwana bomoya kumele bayazi. Njengoba idlozi lilwa kanje ne elifuna ukususa umuntu. Uyazi ukuthi gogo kuwe kuyimi angithi kunepartner abangibekele yona kunesikhathi angithi sengikhuluma ngenhlanhla ukuthi mohlangana nalomuntu inhlanhla yakhe yaphakama yaphezulu uthola ukuthi inhlanhla unayo but ayikabi stable but once wahlangana nale partner uma ngale into zenu zenzeka masinyane iphakama uthenga imoto vusa umuzi amabhizinisi uhlangane labantu vele okumele bakhe yes so manje mozoloku ulandela umuntu uzwestela wena isikhathi so lo muntu ozanayo umuntu ozokuphakamisa ngoba nami la abangitshela kona ukuthi yabona once wahlangana nalomuntu impilo yakhe izoshintsha you understand once walenda nje wahlangana nalomuntu impilo yakhe izoshintsha and yashintsha you understand without inqaba without just nje ukuhlangana nalomuntu yashintsha impilo ngiyabona lento ngazibona sengomunye umuntu manje na umntana kaNkuluNkulu la khona unale partner ezothi mayifika ukuthi la ihlangana amapuzzle la wathi yahlangana nje hayi isukile ngiyazwe isukile hayi mkhulu ayisibonge kusamele semgwaqweni ngokude la siyakhona ngokude la siyakhona salindwe indlela so siyabonga ke namhlanje sizozwa kuma comments ukuthi mhlambe kule topic khona maybe into esingayikhavanga ne sizozwa ngabo ababukeli ukuthi bathini mina nje ngakusho ukuthi ngiyajoleka bafethu ngiya relationship eka as long as ubalance uunderstanda okwasemsamo ningahambi nigibele emibhedeni nebhayi nithusaba ubaba ungakaqedzi gogo ungena emlumini kunendaba engisafisa ukuyenza especially abantwana bakaNkuluNkulu ama workshop okay yabona ama workshop so ngiyafisa ukuyenza I workshop because abanye badinga yini ukululekwa face to face like babone sisixoxa nje kube workshop so ngizocela kwaphinde benze nje ngaleya if bayayivuma iworkshop ngizokwazi nami ukarrange ukuthi siyenze so yenza kanjani but ngiyafisa nje ukuthi ama workshop kumele abe khona so ama workshop azosebenza kanjani you will pick a topic for that workshop ozoyi unpack ngizoyipick topic sometimes enye ngizizoza ngawo so uzodependa ukuthi iphi bazokuthi pick topic ebahluphayo kakhulu angithi sikhulume ngawo ukuthi sizoyenza so vice versa okay ke babukeli sizozwa ngani kuma comment section ukuthi ningathanda ukuthi I relationship le topic maybe si add okunye sizoku-add or we can probably kuzobonakala ukuthi bathini ngendaba ye workshop amanye I think amanye ama topic that we've covered because of isikhathi asibi enough ku YouTube kukhona abanye abanentshisakalo imibuzo like umuntu afuna ukwazi I think isizo unpack once ubamba I workshop yama relationships and then we will unpack izinto eziningi so ama relationship azokhulunywa further one of the workshops that you will hold so sizothanda ukwazi ke ukuthi nithini nina uvo lwenu ngendaba zama workshop so that we can set up and start ASAP on my side ciao hayi sibonge abantu abadala sagibela indlela amen